Na West Wine Festu premijeru je imala nova čačanska vinoteka Divino, koja je nedavno otvorila vrata za ljubitelje vina u gradu na Zapadnoj Moravi. Ideju o ovom konceptu Jelena Tomović nosi sa sobom već neko vreme, samo je čekala pravi trenutak da je sprovede u delo. Naša želja je bila da to bude jedan potpuno drugačiji koncept koji uopšte nije postojao u ovom gradu. U suštini Divino vinoteka je mesto sa odabranom ponudom domaćih, pre svega proizvođača vina, rakija i ručno pravljenih delikatesa. Naša ideja osnovna je bila da se gradu Čačku, koji je inače pun ljubitelja dobrog vina, ponudi neka nova priča, neka nova ideja, neka oaza za kupovinu, ali i degustaciju ovih proizvoda. Smatramo da je taj neki lični pristup nezamenljiv kad je ovakav vid proizvoda u pitanju i time se vodimo pre svega. Otvorili smo tek pre nekoliko dana, ali reakcije su već odlične, što nam govori da je upravo trebalo osveženje u gradu i da smo na pravom putu. Ja moram da pomenem i interijera koji je veoma zanimljiv, kombinacija modernog i crno-belih fotografija. Tako je. Znači da podsjeća na nešto staro. Podsjeća na nešto staro, ali opet novo. To je neka ideja koju volimo da uklopimo. Naravno, vinska tradicija datira još odavno, ali smatramo da je potrebno ići u korak negde sa vremenom, ponuditi ljudima nešto novo i tako je nastala i ova cela priča. Iako Čačak i okolina nemaju svoje vinarije, malo pre si i sama rekla da ima dosta poznavalaca i ljubitelja vina, ali u stvari ti potičeš iz porodice koja se bavi vinarstvom na Fruškoj gori i odatle verovatno je ideja da se ode u Čačku gde živiš sada. Tako je, odatle moja ideja i ljubav prema vinu. Prenese ljubav. Tako je, ja sam došla u Čačak pre nekoliko godina i odmah sam primetila da mi fali ovakav tip sadržaja. Meni lično kao ljubitelju i kao što ste rekli, nekome koji je iz te priče. I tako sam prosto došla na tu ideju da to ponudim i drugima, da iskoristim i taj svoj entuzijazam i došli smo do ove priče. Tako mi u našoj ponudi imamo trenutno oko 150 etiketa iz cele zemlje, ali vino kuće nam je vino vinarija Vojnović, dakle iz Begeča kod Novog Sada. U ponudi je 5 etiketa, od kojih se nekako već istakao Grašac po potražnji. To je jedno lagano letnje vino, čiji pun zaista potencijal se iskazuje upravo na Fruškoj gori, gde su i vinogradi naše vinarije. Ali evo, možete da približite i ovoj publici koja je daleko od Grašca, mada se Grašac proizvodi i dole u Župi, na primjer, i svuda ga ima. Tako je i zaista on nam je naišao na najpozitivnije moguće reakcije, prija ljudima. Ovakav tip vina sve više prija ljudima. S obzirom na to da si ti ovde u Čačku i sada imaš vinoteku, a tvoja porodica, primarna porodica i tata koji je sve pokrenuo i sestra koja sada vodi vinariju, ako tako mogu da kažem, kako se dopunjujete? Šta kome fali? Da li češće idete jedni kod drugih? Sad će oni češće da dolaze kod mene, to je definitivno. Nekako smo shvatili da ćemo i kroz ovu priču još više međusobno da se dopunjujemo sa nekim iskustvima, sa nekim novim pričama. Ja im dajem neki sad potpuno novi uvid u ovu situaciju, tako da to će biti interesantno za sve nas. Da li su u planu neke specifične degustacije ili nešto, neka organizacija? Da, kao što sam rekla, nama je u planu da se zadržimo na domaćim proizvođačima i tako volimo da podržimo manje preduzetnike iz razloga što ne čuju se često, a toliko je sve više dobrih i vinara i proizvođača delikatesa, rakija i tako dalje. I u planu nam je da održavamo razne vrste promocija tih proizvođača, da održavamo neke mini obuke, vikend škole vina i slične sadržaje koji smatram da su potrebni ovom gradu. Evo, u našim čašama je Grašac, koji se već pomenula, vinarija Vojnović iz Begeča kod Novog Sada, ovde i u Čačku sada. I evo da ne samo ovaj Grašac, nego i sva ova vina koja imaš se približe što više i publici u Čačku i u okolini. Nadamo se tome i pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da probaju naše proizvode. Sigurni smo da će se rado vraćati kad god budu želeli da se osete kao pravi hedonisti. Sve najbolje. Živeli.